Oblaci, ima toliko različitih oblaka. Mogu imati različite oblike kao što su zec, srce, leptir. Po čemu ih još možemo razlikovati? Mogu biti kumulusi, kumulonimbusi, cirusi, altokumulosi, nimbostratusi. Zašto svi oblaci zvuče tako slično? Ovi oblaci su dobili imena zbog njihovog karakterističnog oblika i zbog toga koliko se visoko u atmosferi nalaze. Kumulusi oblikom podsjećaju na karfiol. Ukoliko vidite ove oblake oko podne, znajte da će biti lepo vreme. Ovi oblaci se nalaze na visini od 500 metara do 10 km. Kumulonimbusi nastaju grupisanjem oblaka. Pri dnu su tamniji u odnosu na vrhove. Ovi oblaci najčešće ukazuju na moguće nevreme ili oluju. Ovi oblaci dostižu visinu do 16 km. Cirusi su beli i istanjeni oblaci od ledenih kristala. Drugačije se nazivaju i peresto-pramenasti oblaci. Nalaze se na visini od 5 do 10 km. Ovi oblaci najavljuju lepo i toplo vreme. Altocumulusi se drugačije nazivaju i visokogomilasti. Ovi oblaci su iscepkani, ispupčeni i zdepasti. Nanizani su u redove i javljaju se pred promenu vremena. Lebde na visinama od 2 do 6 km. Nimbostratusi su tmurni, tamno-sivi oblaci koji potpuno prekrivaju nebo i zaklanjaju sunce. Javljaju se po kišovitom i snežnom vremenu. Nalaze se na visini od 2 do 6 km. Iako smo sada naučili različite tipove oblaka, ne možemo da kažemo da oni zadržavaju svoj oblik duže od nekoliko minuta. Oni se spuštaju, podižu, šire i spajaju sa drugim oblacima. Oblaci nam pomažu da bolje razumemo i klimatske promene koje na drugi način ne bismo znali da prepoznamo. Nadamo se da ste uživali i da ste naučili nešto novo od nas. Ukoliko vam se svideo naš video, supscribeujte se na naš kanal i lajkujte video.